Baš avdije, aké morate penavti, si nema Oliverea i nema Bušukar Beшлюм Чержум со Оливер Спасовски лафи, неко састо со поштуинелама Оливер Спасовски, је поздрав джилесте, о зајавде исто премиери, пенџаманге, нале никој наштипал делту тут, Тусјана Маро, членакате ко СДСМ, МК човек ко СДСМ, нашти джаја нигде. Осмен мале доверба бут, од демо мо пралакате, морате пенав реално искрено, кото демо лично му кляманде, аке канака пенавтуменге, лично преко 80.000 евро му кляманде која стале од демо, геге леја кала паре, сасо требела пенџо од демо, ме платинавати кампања, ме сум паотуте, ме бешава паотуте. Одоле се окуцо, черела кала проблеми сосе, набичалиле се од демо паре, мангле демо те заебинеле кодва плацио прв пут кело демо, те лежини пенајва окуцо, држано тан, телелтаро гаджо, те челел 3.000 финте по 1 евро квадратик, а кале се чивена 3 евро квадратик. Одоле се казам олинавтут, о пакетија, о новогодишна, Оливери со динџа, Оливер Спасовски динџа, исто паре динџа, куцосе. Саодла паре динџален, нио пакетија динџален, деш пакетија дешпан динџа, паре ченем се ки джепа. Ем плюс мукен, ем плюс тарипиту чена лела ке.